ሰላም አለይኩም ሐባይብ ቀልቢ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ። ሁላችሁንም ሰላምታ ይድረሳችሁ። ግርም ያለኝ መረጃ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስኪ ሼር አድርጉት። ሰሞኑን ብቻ 8 ሴቶች ራሳቸውን አጥፍተው ሞቱ የሚል መረጃ ሰማሁ። ምክንያቱ ደግሞ በደህና ጊዜ ተፋቅረው ሲጀናጀኑ የነበሩት ሰውዬ የላኩለትን ፎቶ ወይም ቪዲዮ ይሄንን ሚዲያ ላይ ከማውጣቴ በፊት ይሄን ያክል ገንዘብ አምጪ፣ እንደዚህ ካላረግሽ እንደዚህ ያረግሻለሁ በሚል ምክንያት በጣም ሲጨናነቁ ራሳቸውን አጥፍተው ሞቱ ይላል። አንዷ የ23 ዓመት ልጅ ነች። ለቤተሰቦቿ ያስቀመጠችው የጽሑፍ መልእክት በጣም አንጀት ይበላል። የእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እረ ወንዶች ባካችሁ ግፍ አትስሩ፣ ተው ግድ የላችሁም። ሴቶችም ባካችሁን እንደው ምናምናችሁን አትልቀቁ። ሰው እኮ ከዚህ በላይ እኮ በቂ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ተው ግድ የላችሁም፣ ትዋረዳላችሁ። ተው እንደው ግዴታ እንኳ ከሆነ ይሄን አለመክረም፣ ግዴታ ከሆነ እንኳ ይሄን ቆርጣችሁ እረሱም አይመከርም። እረ ተው ግድ የላችሁም፣ ተው ባካችሁ ሴቶችዬ ተው። አሰላሙ አለይኩም ሐባይብ ቀልቢ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ። ሌላ ደግሞ የሚያጭበረብሩበትን መንገድ ልንገራችሁ። አንቺ ጋር ብዙ ጊዜ ከተጀናጀነ በኋላ ለምንድነው እናትና አባትሽን ማለት ተዋወቃቸው? እነሱ እኮ ማለት የኔም እናትና አባቶች ናቸው፣ የወደፊት እስኪ አማቾችን ልታወቅ ምናምን ብሎ ስልካቸውን ተቀባብሎ ምናምን እዛ ሀገር ቤት ሂዶ ምናምን ሰላም ብሏቸው ተዋውቋቸው 50 ብር ቡና ገዝቶ ምናምን። አንቺ ደግሞ በጣም ጥሩ ሰው ነው ያለሽ፣ እንዴት ያለ የተመረቀ ሰው ነው ያለሽ። ከዛ በኋላ ይሄማ ትክክለኛ ባላገኘሁት እና እሱ ምን ይልሻል? የኔ ቆንጆ እዚህ ከደረስንማ እንግዲህ ያው ቤተሰብ ከተዋወቅን አይቀርም ምናምን እሽልይ ይልሻል። አንቺ ደግሞ እንጥልሽ ሳይቀር ቀጭ አርግሽ ትልኪለታለሽ። 5 ደቂቃ ሳይቀር ይደውልሽ። ስሚ አንቺ 500 ሺህ ብር ታስገባለሽ፣ ይሄንን ፎቶ ለአባትሽ ወይ ስለወንድምሽ ላከው ይልሻል። መጀመሪያም የቀረበሽ ቤተሰቦችሽን እንተዋወቂያለሽ ለራሱ ጥቅም እንጂ ያንቺ ቤተሰቦች አክብሮ እንዳልነበር ትረጃለሽ። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ሲጀመር ፎቶ ላክ የሚል ወንድ ላንቺ አይጠቅምሽም። ጠብቂ ምናምንሽ። ዛሬ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የምነግራችሁ። ለመፍረድም አይደለም፣ አትፍረድ ፈረድብሃል ነው። ግን አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን ነው ልል የምችለው። እርቃናችሁን ለወንድ የምትልኩ ሴቶች፣ እሞሟችሁን የምታሳዩ ሴቶች፣ ያን ነገር ካላደረጋችሁ ያላፈቀራችሁ መመስላችሁ፣ ፍቅራችሁን ያልገለጻችሁለት የማይመስላችሁ ሴቶች ዛሬ ላይ ራሳቸውን እየሰቀሉ ነው። ዛሬ ላይ ራሳቸውን እያጠፉ ነው። ሰው በገዛ እጁ ልኮ በገዛ እጁ አስጎብኝቶ ከዛ ራሱን ያጠፋል። ህልም ነበራት እኮ፣ ብዙ የምትጓጓላት ነገር ነበር እኮ። ነገ ሀገሯ ገብታ በደስተኛ ሆነ መኖር ትፈልግ ነበር እኮ። የምትለፋው የምትጥረው ነገ ለመኖር ነው። እሷን ሲያስፈራራት የነበረው ወንድ እድሜ ዘላለሙን ስጸት አላህ ጀዛውን ይክፈለው። ግን እንዴት አንድ ወንድ ልጅ በዚህ ደረጃ ይዘቅጣል? ወንዱ ሲቀርሽ ወንድ ልለው አልችልም። ምክንያቱም ይሄ ሰይጣን የተጸናወተውና ሰይጣን የዳብሎስ ዋና ጉዳይ አስፈጻሚዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ድርጊት የሚሰሩ ወንዶች። ሴቶችስ ምን ወርድና መሰላችሁ? ምን ነው ስልጣኔ ነው አላችሁ? የምን እርቃን መልአክ ነው? ከመጀመሪያው ኪሲንግ ቪዲዮ አይነት ነገር ስቲከር ስልኩላችሁ፣ ስሜት ቀስቃሽ የሆነ ቪዲዮ ስላክላችሁ ኖ ማለት አለባችሁ። ከመጀመሪያ ብላችሁ ከመጀመሪያው ተቀብላችሁ እያላችሁ እያደጋችሁ በደረጃ እርቃናችሁን ለማሳየት ደርሳችሁ ዛሬ ላይ ሰቀቀኑስ ገና ራሳችሁን ያላጠፋችሁ ብዛታችሁ እኮ፣ ገና ጉዳችሁ ያልወጣው ብዛታችሁ እኮ። ያ ኢላሂ ዓለሚን አንተ አውጣኝ፣ መጨረሻዬን አሳምረኝ። አሁን እንግዲህ አንድ ሴት ልጅ በእርቃን ፎቶ የተነሳ ራሷን አጠፋች፣ 8 ሴቶች ሞቷል በዚህ ጉዳይ ላይ እየተባለ ነው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ልካችሁ ሚዲያ ላይ ያልወጣ ሴቶች አሁን መቼ ያወጣው ይሁን? መቼ ይሁን እኔስ ጉድ የሚወጣው? መቼ ይሁን የሚያስፈራራኝ? ሰቀቀኑ ራሱ ገደላችሁ። ወይኔ እኔ ለእናንተ አፈርኩ። ቢቀርስ ነው ባልጀነጅንስ። እኔ አንድ ነገ ንካ አስሮኝ አግብቶኝ የልጆቹ እናት ምስቱ እንደሆነ የምፈልግ ወንድ በመጀመሪያ ደረጃ የእርቃን ፎቶ አይጠይቀኝም። እርቃንሽን አሳይኝ አይለኝም። ዛሬ ላይ እርቃንሽን የምልሽ፣ ጡትሽን የምልሽ፣ ቂጥሽን የምልሽ ወንድ ስሜቱ ማብረጃ ነሽ፣ ለስሜቱ ማቀዝቀዣ ነሽ እንጂ አንቺ ለትዳር አትሆኝም። ለጊዜያዊ ገብቶሻልና ይሄ ነው ያለው እውነታ። እኔ ስለ ራሴ ክብር ካላወቅኩኝ እኔን የሚያወራኝ ወንድ እንዴት እኔን ክብር ይጠብቅልኛል? እኔ ስለ ራሴ ማንነት ካልተከራከርኩኝ፣ ስለ ራሴ ማንነት ካላሳወቅኩኝ እንዴት አንድ ሰው መጥቶ እኔ ራሴን ያላከበርኩት፣ ስለ ራሴ ያላወቅኩት፣ ስለ ራሴ ያላስጠነቀቅኩት እንዴት ሰው ስለ ራሴ እንዲያወራልኝ ወይ ደግሞ ስለ ራሴ እንዲጠብቅልኝ፣ ማንነቴን እንዲጠብቅልኝ፣ እንዲያከብረኝ ፈልጋለሁ። ፍቅር እውር ነው ይባላል። ዛሬ ላይ ፍቅር ሳይሆን ስሜት ነው ያወራችሁ። ስሜት። የሰው ልጅ እንግዲህ እንደ እንስሳ እኮ ውጪ መውጣት ምንም አልቀረም። ይሄ ሚዲያ ሰው ብዙ ነገር ይማርበታል። እኛ ደግሞ እያጠፋን ነው፣ ነፍሳችንን እያጠፋ ነው። ሁላችንም ዲናችን በሚያዘው ብንጓዝ ኖሮ ይሄ ሁሉ አይደርስብንም። ግን የሰይጣን መጫወቻ ሆነናል። አላህ ይጠብቀን፣ መጨረሻችን አላህ ያሳምረው።
ergan kiyya kun ijoollee shamarratiif silaa Maammadoo wajjin ollollee jechuudha. Ani kanin jedhu waan ajaa'ibu keessa jechuudha. Ofii keessan osoo kabajaan kennin osoo ofii keessan hin jaalatin addunyaa kanarra maaliif akka jiraattan maaliif akka dhuftan maalummaa keessan of gaafattanii waan of gaafattaniif deebii argattanii ofitti amantummaa fi konfidensii keessan osoo argatin akka namni biraa isin kabaju akka isin jaalatu akka ol kaffi isin godhee isin darajaa isin kan maaliif barbaaddan namoota isin dalasiisu haa ta'u jaalallee keessan haa ta'u abbaa manaa keessan haa ta'u maatii keessan haa ta'u namoonni akkababii keessan jiru maatirraa eegalee kabajaa ati ofii kennitu irratti ilaalee kabajaa itti sii dabala. Nama abbaan fedhe ashkara akka rugamadatti godheetiin akka harreetiif akka hoolotii bakkuma arge masa kutaanaan ati kama argitu daa'imnillee dhufee tummisi masa rakkinna isaas irratti baha cinqii isaas irratti baha garuu gaafa rakkinna keetii siin argaman gaafa ati rakkoo keessa seenti formaata siin laatan mallaqa isaatiniin garuu gaafa ati of kabachisiistee kasitti dhufu martuu si kabaja waan ati jaalattuuf waan ati jibbitu gargar baasii beeka waan si aarsu tokko sittiin kaasu sittiin dubbatu siin gaafatu si galee. Garuu namoonni hedduun na yaadanii nan jaalatanii nan kabajanii waan aan godhanii ati ofii waa gootee qashtii osoo ofii keetii waa godhuun sirra eegalamu namni waa rakkadhe isin jedhu dabarsitee kennita yaarii dursitee ofii gootee namoonni hedduu beektan yoo ofii keessanii jiraatu eegaltan namni kun of jaalataa ofii bichaa yaada nama biraatiin yaadu isin jedhan waa hedduu isin jechuu danda'an it's okay eenyummaa keessan irratti boontaniitiin gaafa namni waa isin jedhe isinitti dhinuun sammuun keessanuu fudhatu gurri keessanuu asin dhagee asin baasa. Gaafa garuu namaa miidhamaa namaa ta'a namarratti fe'amaa akka namni isin kabaju akka namni isin jaalatu akka namni isin fudhatu fedhaatiniin namoonni isin miidhee waan san hiraarsa san kafalaa fi namni isin miidhee baay'ee miidhamtan osoo hawaasan godhuufi osoo akkasitti hojii cinqamu osoo ofii kiyyaa waa hedduu na barbaachisu waan san dhiisee nama sanii ta'a akka nama miidha jettanii miidhamtanii miidhaan sun immoo miidhaa namni sun isin miidhe caalaa isin miidha. Gaafa ofitti amantummaa qabdanii eenyummaa kan keessa fudhattan namoota isinitti dhiyaatuuf likkitti hojii jiraattan. Si ta'uu baatuun dhiiste bira hutta. Garuu osoo ofii keetii ofiin kabajin ofiin jaalatin akka namni biraa si kabajin godhin hatta arabdoonni ati bira dalaydu gaafa akka dadhabdu akka beeloftu akka dhibamtu akka teettee irratti si barbaachisu ofii kan keetii qaama keetirraa dubbatu miti simeetii fuula keetirraa qaama keetirraa beekan ni dadhabde jechuudha har'a aartee jirti jedhanii of qabanii beektaa akkuma agaran si dhajajan akkuma argan akkuma harree olii gadi si ari'an oolan. Ati namni haa gammaduuf namni waa siin haa jedhuuf namni si haa jajuuf namni si haa jaalatuuf namni ol si haa kaasuuf walii gadi fiida eessa namni kabajaa si kana ofii keetii kabajaa kennin akka namni si kabajuun fedhin ofii keetii maalummaa kan kee fudhattee konfidensiif ofiin amantummaa kan kee hin fidin akka namni bootaa guddaa wayii si kanu akka ol si kaasuun fedhin ol si kaasuuf bu'aa ofiitiif gaafa bu'aa sirraa dhabe gadi si deebisa bootaa keetitti jechuudha kanaaf duraan dursaa of fudhadhaa. Duraan dursaa of kabajaa of jaaladhaa of kunuunsaa ofii keessan bara ገላችሁን አታሳዩ የሚል ቪዲዮ እዚህ ቲክቶክ ላይ በርከት ያለ ቪዲዮ ተሰርቷል። ነገር ግን ሴቶች ገላቸውን ከማሳየት ወደ ኋላ አላሉም። አሁንም እያሳዩ ነው፣ ወደፊትም ያሳያሉ። ማን ጋር ነው ችግሩ? እሱን የሚያውቀው እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው። እኔ ሰዎች ላይ መፍረድ አልፈልግም። ነገር ግን አንድ የተረዳሁት ነገር ቢኖር አረብ ሀገር ያሉ ሴቶችና ኢትዮጵያ ያሉ ሴቶችን ውጪ ወስዳቸዋለሁ እያሉ እያሳመኑ ጥቃቅን ገንዘብ ለቤተሰቦቻቸው እያላኩላቸው ተስፋ የሰጧቸው በስስ ጎናቸው ገብተው ይሄንን ነገር እንደሚያደርጉ ተረድቻለሁ እኔ በግሌ ማለት ነው። ስለዚህ ባካችሁ ሴቶች አትመኗቸው። ወንዶች ላይክ ኦድሻላ ፈቅሻለሁ ስላለ ሁሉ አፍቃሪ ነው ማለት አይደለም። ራሳችሁን ጠብቁ። ሲቀጥል ደግሞ እንደዚህ ተደራጅታችሁ የምታደርጉ ሰዎች እባካችሁ በጣም እፈሩ። አትሊስት እናት አላችሁ፣ ተውት። እህት ላይ ኖራችሁ ይችላል፣ ልጅ ላይ ኖራችሁ ይችላል። ሴት ልጅ እናት አለቻችሁ። እናንተም ከእናታችሁ ነው የተገኛችሁት እና ሴቶቻችንን እንደዚህ ያደረጋችሁ አታስለቅሷቸው። ማይ ወተከሲን ሂማር ኦጆለ ሸመራት ብቻችሁላ ጅሩ ከሰን ከሲት ገመዱን በርባደን ገነመ ገመቹን ጋተኒ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ከነጋነ ቡጭ ተነጋነ ወጀተን ጉያ ከነ ደለጋት የሰንስና ሰዓት እንደለደን ገልገለ ብልብለቲ ተሰን ጭፍተኒ አላርሚ ጎተተኒ ነጋራኩ ገነመ ካተን ብልብለቲ ተሰን በነተኒ ሰላተኒ ኦር ደሞ amantaa kamuu keessa jiraattan nagaan na oolchi rabbii kee kana nagaan na bulchitee dalagaatan ta'e eegaluu jechuudha. Jiruu akkanaa kana jiraatu yoo barbaaddan Maammadoo dhiisaa. Maammadoo mataa qulfii dhiisaa. Amma hanga ammaa raafan nama ol jala jiran dhiisisiisne garuu amma isin dhiisisiisan. Kan akka Maammadoo sammuu teessan tana biizii godhu inumaa hin jiru. Ani waa isin himu ani hoggaata kana nagaan qaboo isin hin jedhni amantani. والله لازم هرارسن هاجراتو غرو هوغاتا كنغانكا غنما بلبلهن ايغو غلغلا بلبلهن ايغو مسيجي هن ايغو
jiru kiyya keessas namni dhufu kontirool godhuu dhiisee jira duraan almost nama hedduun haasofsiisa namni kun marti waan garagara dubbata amala garagara qaba bifa garagara qaba mircaa keessana seensisanii beeytani kuni kana caalan jedhaa bifaanis amalaanis yaadanis barnootanis ilaalchanis nam taataan amma tokkaan ani audio yoo video natti bilbilan audio namni bilbila taanan audio asii haasofsiisa dakana meseejii barreessa kan biraati amma garuu dhiisii bakka shanjaa walirratti janajjanu mataa kana oof nama godhaa jechuudha jiru keessan keessa yoo gammachuu feetan dhiira addunyaa tanarra jirtu ija takkaan laala hunduu hanga heerumtee abbaa manaa kee jala seenteetiin ilmaan horattee nagaan teettu obboleessa keeti kuni gaarii kuni mishaa mana online irra janajjantanii wal fuunaa jinnii jaankaa walirraa horraa allahu aalamii parsantii 99 kijiba waan ta'eef jechuudha janajjanni agarree ol qabne agarree garuu sammuutiin tan dalagaa mana madaami dalan caala jinjanaa zamana kanaati kan biizii nu godhu bannu harsa bilbila hin kaasu online irra jira maal ta'e jinni jaanka aboo waan kana maroo dhiistan wallahi sammuun teessan tun gammaddi jennaani amman komentii kan jala damtani raaha jaalani si qabee raaha si qabuu hidaa raaha sitti jira alhamdulillah rabbil alamin namoonni gaarii qabutu jaalataa garuu ani nama ganama galgala eegeena bilbilu malna hajaru cinqaa kana dhiisa ofirra min zaman mee dhiira kan ta'e raaha jala jaalalleetii yaa jaru jaala infedu san Mamadoo mataa qulfii bilookii ofirraa godhaan hin fedhu bakka beekan yoo mamadoo haasofsiisuu dhiistan jiruu teessan tana kontirool gootan namni jiruu teessan kontirool isin godhuu dhufu hin jiru ni nyaatanii dhuydan of qaqqabdan ni bareeddan of keessanuu gammachuu sammuu keessan kun biizii miti raftii qaba hiraarsan hin jiru cinqaan hin jiru maan bilbilee maan miseejii natti hin barreessini maal ta'e online irra jira tan biraa janajjanaa jira waayinee osoon anatti naaseen tan biraa janajjana jechuu eegaltan kanaafannaa Mamadoo janajjanuu gaafa dhiistan qashtiyyee ummata qaalii sammuun keessan kun nagaa argattan